Inggih, rahajeng semeng alit-alit sareng sami, kecunduk malih sareng ibu, ring pepelajaran bahasa Bali, ring rahina mangkin, iraga pacang latarang inde, napi wasane wacana bahasa Bali. Sedurung punika, napike sareng sami nggih sampun ngeranjing sawitringane. Sampun Ibu. Sampun Ibu. Masuk sandukan sinyalnya nih Bu. Oh nggih, ten kenapi sinambi ngantosang punika ngiring jumunin pepelajaran puniki antuk ngaturang panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nggih, dumugi alit-alit sareng sami becik-becik kemanten nggih gatrengane. Sedurung punika mungkin pacang kaunggahang indik video pembelajaran sane sampun Ibu karyanin di wau. Durus biar sayang sareng-sareng nggih. Inggih Bu. Om Swastiastu. Rahajeng semua alit-alit sareng sami, kenapi gatrane rahinane mangkin, dumugi becik sadaya. Rahinane mangkin iraga baca Japang ke materi sanes latarnya nih, inggih punika indik wacana mabasa Bali. Ini sampun wonten contoh wacana seneng ngangge basa Bali, inggih punika puniki. Pacang Ibu contohin malih nggih. Nah, puniki wonten dialog, wonten 3 tokoh ring dialog puniki. Niki kahanannya ring pasar, wonten anak bajang pedagang lan anak lanang sane belanja. Nah, tokoh-tokohane puniki wonten Loh Ayu, Loh Ani, lan Bagus. Loh Ayu, aduh suwece kawine ada anak bagus teka belanja. Salten ngajak Loh Ani, sajan yuk, tumben ada mai, uling dijelin apa mesin nah. Malin Loh Ayu membawas, aduh sing bonawang we. Nah siap malu dia menjalan itu. Langsung Bagus membawas, Om Swastiastu mau titiang numbas jajane, bangga setanding nih. Salten ngajak Loh Ayu, oh nggih, sedang bagus teke, sedang ada diskon. Saltina ngajak Bagus malih, nih baik saja mau ge nih, dari cekek manis baris be. Nah, punika contoh dialognya. Semakin terus adik-adik alit-alit cara sami nike nyoba soang-soang saking rumah soang-soange ini dialog puniki. Ini weten Mimi bapak mau adi kripono terus coba sarang-sarang mungkin pacang aturan nih. Nah niki susan alit-alit punike nyoba dialog sama wenten ring sebenarnya terus niki wenten petang pitaken terus niki cawis dulu pacang ibu wajib ini sedangkan pertama pitaken ini punike sapa siramanten pregina ring wacana punika senekaping kali renggije kawentenan wacana punika senekaping 3 sapunapi dikenoh Loh Ayu rikalaning wenten anake mau belanja lan sanekaping 4 ini punika napi mawinan Bagus nyambat Loh Ayu sane melah-melah. Sapunapi alit-alit sampun samian kresep nggih ining sampun iki terus catet dumun menuju bos pacang ibu kurang ke pitaken sanes lanternya nih nggih latihan iki nggih. Nah iki wonten nagingin cecak-cecak. Nah iki wonten tiga soal iki nagingin cecak-cecaknya nih. Seneka pertama sekancan jajah Bali punika sane cecak oleh Loh Ayu ring
pasar. Tapi sana kaping kalih selek ipun metanja jaje manggeliu anak aneh jejak jajane. Sana kaping 3 medagang ini punika gaginan anake sane menang ring jejak. Sejak puniki alit-alit dagingnya nggih antuk krona sane manut alit-alit nih kepatun. Nah, bantu awal nggih. Nah, niki wenten tugas kan. Ngarianin peta konsep. Nah, alit-alit pasti ke sampun uning nampi punika peta konsep. Ring buku paket nika wenten akeh contoh peta konsep. Nah, puniki sampun ibu Sobiahang puniki ring layar puniki contoh peta konsep. Nah, alit-alit bebas manten nampi contoh utawi bentuk peta konsep sampai pacang alit-alit karyanya. Nika contoh nyanis tadi puniki. Nah, karena ring diwawu nika wenten dialog tiga tokoh dados saking dialog punika kepindahan dados peta konsep. Sapunapi alit-alit napike sampun gresep nggih. Ini punika yang sampun manut sekadi punika manten materi sane rahinane mangkin. Dulu sane tugas-tugas punika alit-alit dok sekalianin ring buku tugas. Punika pacang ibu periksa ring ketemuan sane tejerau. Asik semua. Om Santi Om. Om Swastiastu. Inggih, di wau sampun preside ke sobiahang lan ke tampilang inde metode video pembelajaran inde wacana bahasa Bali sane sampun ibu karyanen. Nah, karena iraga dereng preside masa 2 jeng ring kelas. Ring rahina puniki nganggen Google Meet manten sane mangkin miring sareng-sareng diskusi yang napi sane tugas sane sampun katatarang di wau. Yening wenten sane petaken sane ka pertama punika inggih punika sapesira manten pregina ring wacanane punika. Alit-alit pastika sampun nyingakin nggih inde wacana sane diwau lan alit-alit pastika sampun ngarianin tugas punika ring buku tugas. Mungkin ngiring diskusi yang sareng-sareng sapesira sane presiden nyawis pitaken ka pertama sira manten pregina ring wacanane punika. Nggih, niki sampun wenten sane angkat tangan Niputu Devi Suciani. Lurus Devi. Ainggih, suksema untuk nyanyi Ibu. Pagina sane wenten ring wacana punika wenten Lohayu, Lohani lan Bagus. Nggih, patut pisan nike DP. Nah, pastika sampun uning nggih napi nike pregina ring wacana punika boya janak sane nyigel kenten. Yeneng ring wacana basa Bali pregina punika tokoh sane wenten ring wacana. Nang lantur kapitaken sane kaping kalih ring dija kawentenan wacanane punika. Sire sane presiden nyawis pitaken puniki. Titiang Ibu. Nggih, terus Ayu Kembariani. Sane titiang sampun wacen ke ring pasar nike Ibu. Nggih, patut pisan nike. Nglantur ke pitaken seni kaping 3, sapunapi pikenoh Loh Ayu rikalaning wenten anake sane meblanja. Sira sane presiden nyawis. Nggih, malih DP, dados lurus DP. Pikonah nyane demen karena nepuin anak muani sane bagus. Nggih, patut pisan nike Loh Ayu girang nggih rikalaning wenten anak ane meblanja napi malih
anak punika bagus pisan kinten. Inggih lanjut ke pitaken sane kaping 4 inggih punika napi mawinan I bagus punika nyambat luh ayu sane melah-melah. Nah niki wenten sane uning napi sane ngranayang bagus punika nyambat sane melah-melah indek luh ayu. Nggih, malih DP. Lurus DP. Tujuannya mangda bagus punika man diskon lan Luhayu puniki ngemang bagus diskon. Kenten ibu ampura ini benten bang. Nggih, patut pisan nih ke DP santukan di wau Lohayu punika nyambatang pulih diskon nika makanya bagus nyambat sane melah-melah kenten ngajum Lohayu kenten lah pisan niki. Nganter ke pitaken indek nagingin cecek-cecek. Nah, sane ke pertama sekancan jaje Bali punika sane cecek-cecek oleh Luh Ayu ring pasar. Nah, napi runa sane patut nagingin cecek-cecek punika. Sapa sira sane uning? Wenten sane uning. Yenengtan ibu sane pacang nyawis nggih. Ampun ibu, nenten ibu. Oh nggih, kan kenapi sareng-sareng nih ke melajang nggih. Kita kenyane sekancan jaje Bali punika sane cecak-cecak oleh Luh Ayu ring pasar. Nah, karena sane sepatutnya nagingin cecak-cecak puniki inggih punika sekancan jaje Bali punika sane keadap oleh Luh Ayu ring pasar. Karena ring wacanane berdua punika Luh Ayu sane dados dagang jaje kenten. Sane nagingin cecak-cecak punika sepatutnya keadap. Nah, sane selanturnya selak ipun metanje jaje mangda liu anake ane cecek jajane. Nah niki Bu ngemang pilihan nggih. Selak ipun metanje jaje mangda liu anake ane meli utawi ngajeng jajane. Yen yang manut alit-alit sira napi sane patut meli utawi ngajeng jajane. Meli utawi ngajeng. Meli Bu. Meli bu. Nggih patut pisan nike. Yeneng langsung ngajeng nike kan rugi nyen dagange nggih. Nganter ke pitaken sane kaping 3 inggih punika medagang inggih punika geginan anake sane meneng ring. Nah niki sira sane presiden nyawis. Nah ibu boleh ibu bang pilihan. Inggih punika medagang inggih punika geginan anake sane meneng ring. Sane ke pertama pasar, sane kaping kalih pura. Nah, napi sane patut ring pasar, napi ring pura. Pasar Ibu. Nggih, patut. Yen ring pura nika anak sane sembahyang kenten nggih. Nah, sane mangkin santukan pertanyaan puniki sampun presida kablik bagang indik tugas peta konsep punika mangda kapupulang ring grup WA nggih usan pepelajaran puniki. Nah, sane mangkin ngiring melajah praktik punika indik dialog. Sira sane kayun niki nyoba 2 orang manten berdialog enten. Sira sane kayun nyoba? Titiang Ibu. Titiang ibu. Nggih, semangat pisan niki alit-alit ibu nggih. Dulu sane ke pertama niki sane istri-istri niki cantik-cantik wenten Ayu Kembar lan Devi Suciani. Dulu niki ibu bang tema nggih. Temanya inggih punika masa maya ngainin tugas kelompok kenten. Nah, dados nganggen bahasa napi, dados nganggen bahasa Bali, sane campur-campur nenten kenapi kenten. Inggih Ibu. Yening Inggih, melalui ibu.
Sampun api niki, sampun saya geng ayu kembar sareng Devi niki. Langsung nyoba. Yening melali dados nih ke Bu. Oh nggih, tan kenapi dados. Nggih Bu. Depi, liburan semester, kijam melali Pe. Kija deh lah. Kayaknya melari ke Kintamani. Engkean kal milu, main milu. Oh gitu. Ajak nyen geng kemo Pe. Ajak tunang yang lah. Ayo ajak nek masih tunang. Ajak double date. Aduh. Tadi masih double date ceritnya kita. Ayo, kan pang rame gitu, pang seru. Yuk cus, lan atur jadwal pang libur-libur kan. Oke, cnik gak itu. Sampun nih ke Ibu. Ampura ya Sampun nen Ibu. Ini bagus pisan kenten. Inde tapi wasane dialog ayu kembar sareng Devi Suciani nggih. Icen dong koplokan tangan nggih. Yeay. Keren. Nggih, riantukan puniki sampun kecunduk ring galah nyane niki sampun telas. Ngiring puputang lumun pepelajahan ring rahinane mangkin. Nah, indi tugas peta konsep nike elingang kumpulan ring WA group. Lan ibu tambahin malih tugas malih siki nggih. Santukan wusan punika sampun wonten contoh saking sawitra nyane ayu kembar lan Devi Suciani. Aduh sane lianan sane dereng boleh nyoba kenten ring galahi puniki mangda makarya video dialog mapasang-pasangan indi tema dialognya nih punika bebas nggih. Ini asa punika mantan alit-alit sareng sami rahajeng kecunduk ring pertemuan selanturnya nih puputan ibu untuk para Santi. Om Santi Om. Om Santi Om. Om Susema Ibu. Santi Om. Susema Ibu. Santi Om. Matur suksema Ibu cantik.